Alléluia. Mato bora le Yesu kon comme ka popo ya ma Yehowa ma mo da kono de no vi o pa gbeta. Me da kono na amsia ma sikale toji ka popo ya me. Asa wo nya. Sikanya gbesa ko fa nyanyusia. Ofo era bana wa ma ama mo kata le mo kokko na o. O le mo kokko me. Bana na wo nya la le va me le o pa gbe me. Ya ta mo to bora le Yesu Christ kon comme ka popo ya me. Bia to ma o gbona ri. O ske donc bera ma goto fo me kata ba gbenti tohe la na bon godo sana fa mana amsia ma balske ta donc bera o fa gbenti ne o to la le gbeto mra ka fo ya me de no vi o si o kata do la o le vi o ti si o le vi so ti jingbele nia o ba ti fo ame ti si o kunyaga o ame tohe o de kaku o le tugbe o tugbeji o ple afano o ple enwuchi o sia ta ma do gbara le gabu boya be ame goto fo me kata sika won to na maro won to fo no manura wa ta ma do gbara me bia chugba bana wo nwuse sika na bana o kare ji o o kwa ji o se o kare o ngbodo do ji la bana na ko ma baba le fa gba me kan le Yesu fon come ala bana banya ba jogbonyu fa ngbele to na mi oya jogbonyu fa ngbele to na woduko ta jogbonyu na nyo fo komo kokko la fi si ole jogbonyu na nyo fo komo kokko la fi ko le Yesu fon come ma to gbara ba we don gbe jogbonyu fa ngbele woduko ayata ma to gbara ba na jogbonyu na je o kata le ka fo ya me jogbonyu ma ye jogbofo ala bana yenye bana jogbonye fengbo ya dole me ba gbanti gaka futu ya dia be atore na nyok jogbofo wo me ba ma jeji o ala ba gbo ba yo lo la ma jeji o futu di bana tro na o jogbonye sikena na do fengbo do o tu kotila na tro de jogbofo futu ma ton yo ala ba musa mele si o awo ye wa nyu sekata to me ta gbono le Yesu bo come na vio me ta kweba dire toji e ta mi se agbera mokoko le na mi bere ajogodo la be nyonyo pengbe e Yehowa dole wo dola ma ba gboti o dola muchuma o dola yonuma o le tugbe ma o le kakuma o ametichi ma ke chiwo awo amesikele to le ka bobo ya me awo amesikele baba le slam ka bobo ya me le wa gbeza me la baba la jogbonye pengbe Yehowa dole wo futongba flo abi ya ba ya to wo no won le bere aje ya la be se to boy ya me se popo le si blole bela ya to enye blole bela jogbonye e pengbo to nai blole futola bana ajeoda alakata ole la ba musa wala sio iye fofo si musa le hallelujah nene ma no biye don kure yo wa mbibo babo la yo wa medo anpa me so kwa mone o yo wa medo anpa me gbero ala ba enye de le ko e iye fo gbo to le mi ba gbo ti sia Jiloto me kwa ma fe ala ba mo popo la si o ya jitoko ala po Yehowa fe elusi fe engbo to le wa gbeunti madamada e ala ba ka fi o le ji o la enya o e yo doje sinwo ye fo fu fe je si no ngonu no e yata to troma no e fe e jogbonyi fe engbesi o to le ti o la bana wa tro lo no bi yen jaba yo boko no ye bako ha no boko abo no kata le tamaro enya ye dala gbela ban enya ye manya nyanu manya yo mo pa nya ye wona do yo kata la ba gbeme no vi me dakpe bana le toji bana atewa senya yo ka popo ya me dakwe wa gbeta e me dakwe na me sukata ye ele egbesi ya senga popo ya me na Yesu fon come egbe nkekere gba sumiasi benya ba Yehowa fon kundo ola ololo enkena me amero ezato na fiare to ya
comme ma foi le cours d'oa et ya ta mi ano do de si bala enya ma vo ke si musa kata si ke to yen musa kata no go be musa kata la go be musa buara kan baleu alléluia enu ya ofu na mi galoma no go be yen musa amale yen musa kata to la ye ko yen musa kata ba o to musa kata ye to yen musa kata kade ka yo we no kata de ba ko to la fira de ke mo ga ko to na de afia de ko o da no vi yo le ga emala le ga bo emala ba di ba mi akro mi de e ga kala o me aye yu sike ma o gba glonam eye nye si amana iye yeho ela enye di la enye nami mi afofo yeho ale enye ko dira nami gbesi agbe mi afa ma wo de enye didi si enye didi enye didi nami ko di oleda eya ta ngo enye di la enye yehowa mi afa enye di la enye yehowa alléluia enye de ko ye mi afa maudina nami da enye de ko ma di ma na nyabana de enye de ko ye mi afa mau sike mi afofo sike mi afa de la sike mi afa kona matoa enye de ko ye odina nami da eyata ogboba jogbonyi wonye jogbovo jogbonyi yehowa yo cho nami yenye mi apa domayinu le ya magbo eyata no vi madiba na don kuji alo mo le kudoji no gafo ya banale na no mo pon la jogbonyi esia yi na no mo pon la enu jejina me esia yi na no mo pon na la mese esia yi na no mo pon la haya esia yi e mo popo a me fulu amo mo popo me na bana fufulva me pa gbamo no mo pole nunyesi o kata la ba nunyesi o kata la Yehowa gbo chonami mi afofo sike memi mi afofo sike mi pa poto e yo gbo chonami e ya ta yemi ide bible amele gapopo ya me yemi ide Yeremia pa agbale e tabla vovo asieke pupo we ke amela mi po no sike mi e la fi mala yo abe madakpe ba Yehowa egbo ba ye be na Yehowa be be la na be ye to le ya glom esa ibo la ba ye to ye le glom Yehowa be ala bana me nya tame si modo de mianula unti fa po tame eye manye jogbovo po tame yo o na mana nuusi miele mokpom na lami enu ka emile mokpom na mile mokpom na jogbonyi la bana yo agbe la fi abana le onye jogbovo pe tame do re mi anwu o ke bo jogbonyi pe tame yo do re enye kuri o fa agbon ke lu ka e je ba la po mo na gbe si agbo ke lu ka je ba la po mo na da o jogbonyi e ta David agbo bana jogbonyi pe ma fa mo fa aje ye yo me le fa agbeme o kaka agbeme nkeke o kata me e ya no Yehowa fa me da alléluia jogbonyi pe ma fa amanu vevele ye nyemi afo gomo popo ma ovio fo gomo popo e ya ta wo ya fo mo popo sike ma no gbesi agbe nkeke si nkeke kosira wetri me ya ye nyabana alo fesi afala ye nyabana jogbonyi ple amanu veve ye wa fa jogbonyi fa gbesi ko doa e ya jaba nyeklo mi ano po mo na gbe o chogbe ala ba e ya ye fa gbe o donami mo do jogbo fa gbe na mi o vo eva vana me banale nenye ba bu mo popo kola e jogbo vo ya ke to e voli togo a
e ya toba no don kunu now bo ma de ma to no le ka bo ya ma bele na gbenya ne kaba bana ye fa ma wu ye ho ase ba ota ado jogbonyi fe ngbele ye fa gbenwu jogbonyi ye fa enya doto mi fa ma wu volume jogbonyi ye fa nya plenty fafa prefa manu fafa ye dogocho ye fa nu na mi aviawo tawo Kristo to o kenye e ya matola mega vo wo mo popo de na nye esi abana ana po mo na jogbonyi bla unti fafa bla amanu veve sika gia mi amesi onye eto yo me yo kata yi e ya tale ka fofo ya mala mede ma do kunu ya oji na wo no vinye nena nyabela de yo abe mo popo le wo nkeke si o gbona lahun ye wa gbona bele mo popo le ele wo nkeke si o gbona lahun eye mo popo ka e ano popo mo nkeke si o gbona po mo popo ye ka o e anye jogbonyi bla unti fafa bla amanu veve sika je wo Kristo to yo megbe si agbe sika je mi amesi onye Yesu to e okata yi e ya we je be wo Kristo to na no po mo la gbe si agbe hallelujah ene yeme mi ga le nu le Yeremia fa gba le bubu ameke etabla tovo eto Yeremia fa agba etabla tovo to kuku ivelia me me na ide bibla me enya me e po na nyale enya me e po na ma fo nya gbe o le menye le mi apo nu mo fa nya mo ma fo nya afi ma mi agba le bala Yeremia fa gba etabla tovo to ale Yehowa amesi wonu Yehowa amesi duatame eye wo wone diago eya amesi blo eya amesi ka efon kwanye Yehowa la blo esi hallelujah ale Yehowa amesi wanu Yehowa amesi duatame eye wo wone diago eya kwenye Yehowa Zebaoth eya nyasiko blore ye vaname jogbonye bla unti fafa ngbo donami abo yimenye jogbo voyo ta owo Kristo to kenye mauvi wo ya fu mo popo esiayi menye ale iko besiagbe ga fofore pepe mela yenye ba na pomo na jogbonye na pomo na unti fafa na pomo na maufa manu veve ala ba ye pongbo do ala ba nya gbona mi le Yeremia fa gbale tabla tovo toame bla to voto Jeremia fa gbale tabla tovo to pukuive ale Yehowa amesi wanu Yehowa amesi duatame eyo wone diago ne do tame be jogbonye pe tame edola awe wa vamelo wa gbeme godo madamada toy ye be o ya jogbonye fame ko ara nyore ala be ye dongbe ade miawo vi opa gbem kila na nye vi akola ala pokom le fofo ape enu si onye ye pe do nye domanyi na ola ala pokom le me godo ta mega na belade futa na blo bele ala to no ba de kunu no bele ya blobele jogbo voye e jogbo ni la transio jogbo ni la mawu sekatate bulo e darivo e ya dongwe na o e ya ke o ga o le wa gbeme no vinye medime na doje sinu yo le doku o megbe ya ela be gare o mela e satana alo rodriba alo abosan le futola adibana na didi igome adibana o to no bela nyetala ado asike na nye gbobele gbone bela o to gbobe ta ya nye etako ya nye nene ma ya no problema yenye fo confession yenye me huwo bona ma vuwe me ma cho ma fo nya vuwe me bena ma gbonu bena re nya jogbonye fa me menye nya unti fa me menye ma o ye gbona bena re enye re o ye fa mo nu va je yo nye megbe si agbe
nyama gbobele yelu atame wale nusike gbobe ya wala ye wona alomo yene ne ma ole yete gbobele ari ye wala gbogbele wo bele mo popo le wo nkeke si o po na wo na ire mi apagba tablato for the kema kuku ya dra akakonya maha eta madibo na doje sibana o kele Kristo me o kenye Kristo tola enya ya ola na daji depo na o ne megavo ela be nya la gbe be megavo ye lekplo na to joma yo to toma yo to bali do ko ti bi o me yo la ye ho ile gbo ela be le o ye fo ngbodo do atae hallelujah ayo yijile gbo nami e afoto Yesu Kristo sikemi afo de la gbo nami bele tete Yesu te vai fo no so la gbo e bona bana hallelujah ocho muse kata si le jipo ple anyigbaji de asinam Yesu Kristo mi afo de la gbo na ma kene ye bo ocho nu de pepe da sina ye ama jipo to ple anyigbaji to ade edega so da fiada ye futore la zabe ya tro no mesike ngbesike ma odo ya tro ya matemu de ela bo musake ma koto la file ko Yesu Kristo ocho museo kata sur le jipo lu to me ple anyigba kata jikpa anyigba lu to kata me eya sike mi afa de la yo trade asina eya ta edo authority ma edo musema edo ganyenyema edo achekpakpama bana nyasio tutu fufu agbulo de mia osiko trozi Kristo to fa gbaji bana jogbonyi fa gomanyi lo mienye nti fa fa domanyi lo mienye amonu fa domanyi lo mienye la e ya la va mana mia oya le Yesu van comme tambone va mana ne ma tutu le Yesu van comme ela be mauvi nenye ela be Kristo to nenye ela be mausibo la va to nenye le Yesu fan comme alléluia mo popo nye le mi asile maume no vinyo mo popo nye le mi asile maume benali nenye ba futo adibe ya chakao eye wa bro benali to we anye jogbo vola to ne bana vume bana ogbo edi nwure edi bana ye to fa gon kokko nye jogbo nye to o to gon kokko nye enu jejina me haya la messe ntifafa amonu veve yenye pe gonkoko ta oko muso kata lesi muso kama lesi o chokata deseni me papa to Yesu Kristo eyata me nyabene nema o hala kwese be muso ngala fiale ka to pejiwo potiala enyo oyo albe janta sikesi famela e pa lonu sikesi adumele numana la yenya bosang do avovona me bena na vobana ne na janyi ne azojo takak bene bele yeto yemba mau ye papoto Yesu Kristo la yo cho muso katana ta de kemo ga potore yasio o be ti foto pla nyigba to kata yo to da sine keka e potolo yasio tamba do vovona o no bien tena gbobe jogbonye kla manu veve jogbonye kla ntifafa pẹ̀lú jẹjìnà mala yenye top iya top gom popo tu e fofo la go hallelujah eya ta e ogbobe na ye esi o to gbe adomoro la ejeba adogbeda ela bo o ya le Yesu me Yesu chale mo Yesu kele Yesu me Yesu chale mo la ko be na bia nu sel si kene diko Yehowa we na o ne ma foto Yesu bonami le yo ga se bagba ta we atop ku adre to ide amenyi amen yo ga se bagba le eta we atop so ide kuku kukui adreso de anyiliame ma opa didi na mi enye benale mi apa jijo na yofun ma odibe mi apa jijo na yofun mi apa jijo popo na yofun da gare mo la futa dibe na be me ka po jijo me gbegbo le be yo adon gbere ye be ye pa mi apa jijo na yofun Yesu don gbere bena ye pa jijo na yofun ne bia ndele atoma ko echobo ela be ye leme ye hale me no vinye na ba jijo na yo fun ya ide Yohane fagbale eta we ade ku plavo ni ame a pele fima ya ta gbo na ke yo Yehowa na nya ba futa di ba chaka lo ke yo Yehowa
la ba yewa bona mi bana ne mi yola ila tonami ila de nuka ka ko se menyola a to fiami le Yeremia ba agbale tablato e voto puku ya me to ame afima o le bana alléluia yom ekma ma tona o eye made nuka ka ko si o menya o la afia wo yom ekma ma tona o eye nuka ka ko si o menya o la nyela made afia wo no vie nuka ka ko de o le ke yo wa de ade fia o na le Yesu me ye nya be Yesu o to nse kata nako jivo to kwa ngba to kola na kare jikola Yesu be na yoe eye nusika woji diba ya wona la brenele Yohanes va gbaleta we atoku ya madre ame kaida ame nyame Yesu be ye diba woti va fare wala kwa jijo na yo fun le Yohanes va gbaleta we ade kuku blavo eniame yo agbobele ye ko ya tona o ne ba khara motom ne ba futa be ablo ya bo be cha musensila abana ye ko ya tona o ya denuga kakosio menyaola ato wa via o no vinye le Kristo me ba be nya ma enwusele nya ma la America honumo nya ma enwusele ne nya ehwo na nya koa nya ile do gele wa gbeme ya ta to nya to to mi oji be mi atori la mi novio ne mi atame ahwe ne na wo do mi fa gbeme nyama do unse krichumao nyama do autorité gamao la ka fote do autorité gama esike fenya le menyekola kenya ha ma autorité ma ke fenya gbele menyekola ma po unse ma bele nya ma globana le Yesu fo unse sike oho te unso kata sike jivoto na igatola kenya Yesu ma le Yesu amako Yesu ahara menyela kenya ha ma do unse ma enyaye narambe musia gana meme enyaye narambe musia wona dola meme ayata no vinye akọ achekpakpama to ma ugbo to mo jifo vitogbo na akọ achekpakpama to Yehowa jifo vitogbo egbo na mi le Mose fa agbala tolia me eta wore ke me je ye ko mi aka to ma chachacha enyaye mabe nyame no yire no donu Mose fa agbale eta Mose fa agbala tolia eta wore ke pupi bavo niame. Alléluia. Praise the Lord. Afi ma lebana. Afi si miado afola azumiato. Eye hallelujah. La reclame. Afi si miado afola azumiato. Eye mi ape lifo acho egbeji ple Libano akeke bajareji eyata iwa gogobele afisi acheko pamona mi ma le musesika le Yesu me mi omi le Yesu ame Yesu hala mi ametala achek pamala oche dasinami ta do vi me ga vone la vile yibere vovona do ya no Yesu ame ko na pole ke tu iwa pa musia de razora acheko kwa mochona o obe afisi ke mi afọ ka gbe kakola afima ye to zimiato nu se sika e afọ ya filere nku mo do afima to ya ma afima suso ma afima abo ma afima alo ma afima wo to me teketa ma afima ke fo afọ golo fuma ko wo to me teketa afima ala po nkunu no ala senu sio ma odi be na sala so afima e wa sila kan nu na mo osi nu na mo ji la ba folo fima kwa wa matekete do fima e to ba fisha ski me fa fo adola a check papa le niasi mi akpa chere te mo kata e ya ta no vi nyene le ayin bare jigbela ni abe o cha check papa na o le Yesu fo ko be bo a fisha fi ke na la fola no atrocito o ne ma ko le Yesu ava gbale me Yesu atagban buku e to me ne mi kle mi akpe la fima ha Yesu ava gbale etagban buku e to allez te si mi a fait afofo me adola matche nami aba alesi megblona Mose ene alléluia aba sika yo agbona Yesu Kristo enere banale yenye fa vi malo ngbe so unse deme
musa se oji fo kura yin beto yesu gbe na ponu so ma egbe na yin ma egbe na ohan ma ba musa kata ta e sika gba yesu magale mi agbo le ke mi akpo le ntila mo ha ele me gbogbo me e ye ta gbo mi no me ha no me yele mokola afi si afi si mi aja forola de va fon la kala to zi mieto la che papa ga kele ho asi ye cho dem ya meta ya no vi yo ma dibe na nye siabere e ya lo ila jogbo nye sike ma o do agbonti alo ti va fon gbe alo enu ya amanu fon gbe ma o si o de wa do lo fa gbe ti na vo feke ne na po o jijo na deblibola futaba ona va dona kinikin va dona fofona me bana jogbo fola jola jio enu de la va jore jo gbegbo na be aje yo wa gbore be na jogbo nye nti fa kle nu jejina me be haya kle ma se ye to be ye ta imanya sigo be ye jirula e jirula nyera blone ma kwa sibala mu la ba gare mo la isa trona nya e trona ma fo nya be la do fu to na me e translator force translator onyo a translate ma fo nya bara be to chakao be bone wo nya ma fo nya ma yesu ale mo vo nya katale mo ko nya ko na ko be de musere bale afiere ki aga to aduji o ma ha musere kamale o yesu bo musia e o twene yo cho le mi le me kwa nyo ha mi po museya e me mi azole mi ade sole me e jiru anya mi to tegbera ma woni ka yo gbe ya e na po e ma fa woni be ya pepe jojo nyenye pepe ya ira pepe nu je jina me na pas na je o yo me la agbon keke akata me na tak pe da pe ka frafu atona yo ale kako le yesu pon come ke ma woni yo gede ke na ya be nyasia ke ba to no vi ogbondia to no vi yesu no o ira maulolo avojiru lagbo to Australia no to me na siketo true forgiveness mission ame ba ya tonya yori now ne ohana po vide gerele me the yesu.com ma woni yo gede na be ya se gerula na the YouTube jina ngo yesu no o ira maulolo akpo enya le pepe afima ye gomo se aswasi authority la ba to volonté kefe eye atama se no gomo nyi ma woni yo sia eye na go be izade agbankakanyi anyi tawra le yesu.com amen.